Pemirsa upacara agama ring Pulau Bali jantan kejangkepin antuk mengkudang-kudang kesenian. Sakewanten ngawit pandemi COVID-19 samian kesenian mandek. Pemerhati seni budaya Kadek Swartaya ngelingang pandemi COVID-19 sujatine pancebaya sane taler nguredang kuentenan kesenian Bali sane ngawinang para pegiat seni taler nemu pakewo. Akeh seniman Bali ngambil pikarian tiosan minekadi madolan miwah pikarian sane tiosan. Ngamecikang malih format seni mangden nenten matungkasan sareng protokol kesehatan minekadi physical distancing miwah social distancing angganing Pemprov Bali nyaya gayang panggung virtual makesenian. Ya diastun antuk sokongan perbeu sane alit para seniman miwah seniwati sejebak Bali merasa girang. Lewih saking satak seni nyaringin pentas seni pertunjukan miwah pameran seni rupa antuk virtual sane kemargia ngawit Juli, Agustus kantos September. Krama pindah ke penonton Presiden Nyaksiang makudang soroh seni virtual puniki ring kanal YouTube disebut Bali pindah ke angganing penyelenggara pentas seni virtual. Maka senian antuk virtual puniki wantah galah nyinayang kaluwihan seni majang krama akeh ya diastun nenten ring samian krama sangkading pikobat jaringan wiadin internet. Sakewanten seni virtual sane kaunggah ring YouTube maduwe jangkauan kantos dunia internasional. Manut pegiat miwah kreator seni virtual puniki wantah genah anyar makesenian ring dunia internasional sane nenten muatang galah ngelanglang buana. Bali Post nguningayang.